mme ba bolokehile ebile re se sepesong hore ba seng ba tlose re ba hlabolle ba tle ba boele setjhabeng e le batho ba fetohile ba bileng ba tsebang hore ba hlahise molemong wa naha ena ya habo rona. Basically ke yona mosebetsi wa rona o moholoholo. Tsatsing la kajeno o kgahlile ofisi ya Ntate Commissioner wa lebise ka pele hobane ho na le tabeng tsona tsena tseo ke di hlalositseng tsa rona tsa batshwaruwa. Ho na le taba ya motshwaruwa ya tiimetseng tsa tlhabollo ya batshwaruwa mona Maseru Central. Mme motshwaruwa eno le ya mo tseba, mabitso a hae ke Tshepo Dipholo. Ho na le tabanyana tse ngatanyana tse o lentseng di latela re a tseba around taba tsa hae, around bophelo ba hae ka kotloloho ebile morao tjena ehle di batla di le mmalwanyana. Ofisi ya Ntate Commissioner e la ekeletsa le baokamedi ba mo tlatsitseng hore ba ke ba tlo ba le address at least once and for all tabeng tsena tsa motshwaruwa eno Dipholo, mme tle le fumane taba e hlileng e leng yona ho sa ofising ya Ntate Commissioner. Lebaka leo re leng mona ka lona bomme le bontate ke lona leno la hore ofisi ya Ntate Commissioner e ke tlotla e tjho hore na hantle-ntle ehlile se a dumahadi sena se ntseng se bua tabeng tsa Dipholo ho hlileng e leng ngwana ke hofe. Mme ke kopa hore le tle re mo fe tsebe e tle re ha re mametse a qetile e tle re kene mohlomong ka dipotso tse 2 tse 3 le ditlhakisetso, mme ke a tseba hore empa re batla di araba ebe re qetile taba tsa ka jeno ka nela se taba tse kgolo haholo, empa re ha ka le bua bophelo ba ngwana Mosotho then ba tlameha hore re lebise di tlotla le mamelang taba tsena ka le mmoho. Ke a leboha empa ka se ka motse taba wa se ke a le dumedisa ba heso. Ala ba tlo dumela ke a le dumedisa ba heso. Le phetse jwang? Ke phetse hantle le phetse. Ka sa ba heso. Ba heso dumelleng hle hore ke hlomphe morena Modimo ya matla ohle, Ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, mopi wa lehodimo le lefatshe. Dumelleng ke hlomphe motlotlehi hlooho ya naha le Memfumahadi, ke hlomphe tonakgolo ya mmuso wa motlotlehi le balekane ba hae pushong, ke hlomphe ka pelenyana mohlahlami wa tonakgolo ya mmuso wa motlotlehi, ke hlomphe matlo a ntlo ya matona, lekgotla la matona, le hle ka kotloloho, ke hlomphe le tona leo ke ikarabellang ho lona, le nthumileng ebile le ntumeletse ho etsa mosebetsi wa letsatsi le letsatsi jwalo ka ha molao wa motheo o bolela. Ntate Richards Ramoeletsi, dumelleng ke hlomphe mongodi e moholo wa lekala, ke hlomphe bookamedi bohle ba Correctional Service ka wena Deputy Commissioner Marelebile Ramaisa. Dumelle hore ke hlomphe bohle maranaka, ke le hlomphe le lona bomme le bontate batlolotsi ba ditaba. Ke bontshe fela hore ba heso ditshebeletso tsa tlhabollo ya batshwaruwa le Lesotho mona di thehilwe ka molao wa motheo, le ha molao wa motheo sa tswa shejwa botjha re tla fumana hore re hlile re thehilwe ka molao wa motheo, mme re thehilwe re le setsi sa tshireletso, re thehilwe re le a disciplined organization, re thehilwe re le se seng sa ditsi ka hare ho ditshebeletso tsa tsamaiso ya toka Lesotho mona. Tsamaiso ya toka Lesotho mona e bopilwe ka ditsi tse mmalwa, mme hona re bile re hlile re fumane a qetellong mona ka Kutung re le ba lebeletsweng hore jwale ha le bidile na le la potoloha e be le fella ho rona mona. Ke ka bomadimabe bo boholo lefapha la heso le hlokometseng ka nako e telele jwale ditlaleho tse etswang ke ditsi tsa diphatlalatso ka mefuta ya tsona, e ka ba print media,
ekaba electronic media and social media e le ka baqolotsi ba tsebahalang le ba ipatileng tlasa di-fake accounts. Ke tokelo ya ka heba yeso ha ditaba di le boemong bona hore jwale di tswe le ba baholo e tswe ho utlwahala hore jwale go sakane. Ke tokelo ya ka hore ke sireletse lefapha la yeso. Ke tokelo ya ka hore ke bontshe ntlhakemo ya lefapha la yeso ditabeng tse. Motshwaruwa ya bitswang Tshepo Dipholo o teng polokelong ya ditshebeletso tsa tlhabollo ya batshwaruwa mona Lesotho, mme o bile o bolokilwe setsing se kwano Masela. Motshwaruwa eno a ho latela ditlaleho tse bonahetseng di tsitsipanya maikutlo le ho medisa ditlhokonyane e le ka nnete. Ke ile ka tloha kwano Tloholomme ka mo etela. Morero wa ka e ne le ho fumana botebo le bophara ba mabarebare a diphatlalatso tseo ke buileng ka tsona. Seo lefapha la heso re ratang ho se phatlalatsa hona jwale ke hore ha se nnete hore bahlanka ba heso ba bile le morero wa ho bolaya Tshepo Dipholo ka ho mo butswella kgase e bolayang moo a dulang teng. Ha se nnete hore motshwaruwa enwa Tshepo Dipholo o gagatilwe ke bahlanka ba heso setsing seo a phelang ho sona. Ditaba tsena ke mafosisa a reretsweng ho tsitsipanya setjhaba le matjhaba ka morero wa ho tuka kgotso le botsitso. Ke boitlamo ba rona ba lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa ho boloka kgotso le botsitso ka sohle seo re ka se etsang se molaong. Baqolotsi ba bang ba ditaba le karolo e nngwe ya setjhaba ka bomo le ka boikgethelo ba fetola dikarabo tseo mophatlalatsi wa ditaba wa lefapha lena a ba fileng tsona kapa a dulang a ba fa tsona nako le nako. Ditabeng tsena e ka sitana le tse ding tse ngata. Sena ke bomadimabe bo tshabehang. Ke mema bohle medula qoa e molaong ka hare le kantle ho naha ya ditokelo tsa mantlha tsa botho, metjodi ka poloko le polokeho ya setjhaba sa Basotho ho kena taba ena ka botebo le ka bophara ba yona, ho pepesa ho e leng taba ka ditaba tse potapotileng ntate Tshepo Dipholo le setsi sa habo rona. Ba eso rona re fela bahlanka ba motlotlei, re bahlanka ba setjhaba, re basebeletsi ba mmuso ho phetha seo molao wa motheo o re fang hore re se phethe, mme ho fihlela hona jwale re santsane re phethile sona. Ke ile ka eletsa nakong ya pejana ha ditaba tsena di qala, ke eletsa lelapa la ntate Tshepo Dipholo, ke eletsa le bohle ba potapotileng ditaba tsena hore dipelaelo tseo ba nang le tsona, dipelaelo tseo motho e mong le mong a ka bang le tsona malebana le ho leka ho bolaya ntate Tshepo Dipholo, dipelaelo tseo re le bana ba Basotho re le basireletsi ba molao
o utlwileng le dipelaelo tse reretsweng go senya setsi sa habo rona seriti ka hodimo tsohle le dipolelo tse medisang ditlhokonyana mme tse mmemang hore di batlisiswe ka boteng. Ke sa boetse ke pheta ke mema bohle ba molaong ditsi tsohle ka ntle le ka hare ho naha ho etsa sohle se matleng a bona ho batla bonnete botebo le bophara ba ditaba tseo ntseng di phatlalatswa marangrang le hohle moo di ntseng di bua teng ka karolo eo lefapha la heso le nkang ditabeng tsa Ntate Tshepo Dipholo. Ke etetse Ntate Tshepo Dipholo ka jeno mme ntse a phetse hantle. Sena ke phatlalatso eo ke e etsang ke sena botsebi ditabeng tsa bongaka, empa ke sheba Ntate Tshepo Dipholo ka mahlo a motho. Ke bile ke bua le Ntate Tshepo Dipholo ke mo botsa hore na ntate o tli a re ka hona ke sa pheta ha se nnete. Ntate Tshepo Dipholo ha so futhelwe kgase e ka re ra go mo bola ke mang kapa mang. Ntate Tshepo Dipholo ha so utlwe ke mang kapa mang. Ho tseba motho ya ntseng a phatlalatsa ditaba tseo le ho di hodisa na morero wa hae ko fe ka bana ba Basotho ba sebeletsang setsi. Batho ba sebeletsang setsi sena bo mme le bontate ke bana ba lona, ke banna ba lona, ke basadi ba lona, ke bana ba bolona. Ba nepahala hle hore re thetsaneng ka mahetla go bopa bongwe le lerato, tshireletso, tshepo le tshepano ha re atamela ditaba tse hlokolosi jwalo ka tsena tsa Ntate Tshepo Dipholo. Ho rera ho bolaya motho ha se potele. Ho belaellwa ka ho bolaya motho le ho rera ho bolaya motho ha se potele. Ke taba e hlokolosi ka tsela e kgethehileng. Re tiisetsa setjhaba sa Basotho hore re tla tswela pele ka sohle se matleng a rona ho hlokomela bophelo le boiketlo ba ba beilweng matsohong a rona ke makgotla a molao, ho kenyeletsa le Ntate Tshepo Dipholo. Re tiisetsa setjhaba sohle sa Basotho hore polokeho le tshireletso ya bohle ba beilweng matsohong a rona mmoho le Ntate Tshepo Dipholo re tla tiisa mme re tla tshehetswa ho etsa seo ke molao. Re tla baballa ka hohle letsatsi le letsatsi, motsotso le motsotso ditokelo tse tinkeleditsweng molaong wa motheo, tse tinkeleditsweng meolwaneng ya matjhaba eo naha ya Lesotho e itlammeng hore e tla phela ka yona ha re tla re shebile ditaba tsa poloko le polokeho ya batshwaruwa ditsing tsa tlhabollo. Re tla boetse re sebedisana, re otlolla letsoho, re thetsana ka mahetla le mang kapa mang ya teng ka molao ho bona hore ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa batho ba ditsing tsa habo rona di a bolokeha. Re mema mekgatlo e ikemetseng, dikereke bohle e ka sitana le lona ba phatlalatsi ba ditaba ho batla ditaba tsena ka botebo, mme mamati a ofisi ya heso a butswe nako le nako. Mamati a mophatlalatsi wa ofisi ya heso Ntate Assistant Superintendent Ntobane a butswe ka metsotso yohle ho lefa ditaba tseo re tshepang hore ke tsona. Mme
ba iso ditaba tsa rona letsatsing la kajeno ke tsona tsena mme re a tshepa hore ho tloha hona jwale le tsebile boikarabelo ba rona, le tsebile boikemisetso ba rona, le tsebile boikutlo ba rona ditabeng tsena. Ke lakatsa hore ke phete hore re bana ba Basotho, re karolo ya setjhaba sa Basotho, re phela Lesotho mona, re na le bontata rona le bomma rona ditjhankaneng, mme re sebetsa ditjhankaneng. Bomme le bontate setjhaba sa heso, ha hona ka tsela efe kapa efe eo re ka rerang ho bolaya ntate Tshepo Dipholo le batshwaruwa bohle ba teng tjhankaneng. Moo ditaba tsa mofuta o di leng teng hobane re batho, ke etsa phatlalatso ya ho qetela. Re tla etsa sohle se matleng a rona, sohle se matleng a rona ho di kgalema e ka sitana le ho tlisa ba ka di etsang ka pele ho molao. Ke re moo e ka bang di a etsa, re tla di kgalema mme re tla tlisa bao e ka bang ba di etsa matsohong a molao. Ho fihlela hona jwale dipatlisiso tsa rona di re fa hore ha hona ditaba tsa mofuta oo. Ntate Tshepo Dipholo o entse dikopo tsa di entseng ka babuelli ba hae ba molao. Re etsa sohle se matleng a rona bosiu le motshehare ho leka ho bona hore Ntate Tshepo Dipholo o phetse hantle mmeleng, pelong le moyeng. Kajeno lelapa la habo kapa lelapa la hae le re rometse ngaka ya boikgethelo ba hae, mme mohlahlobile mme ntse tswela pele mohlahlobo. Sena se molaong, mme re a se tshehetsa, mme re tla ba thusa hore ditaba tseo di sebetsa le hantle. Ke a leboha. Ka leba se no se re bila holo ka polelo ena mothating mona o mmele bontate. Ke kopa hore re tle re nke matsoho a semaka yo ba ne dinako ha e ntle ba e pataba di ditso tsa matsoho motho mo le ditlatsetso, but just before that ke le hlokomedise ba ka ngala pa mo se we hlalositse hore ofisi ena eo beng ba ka ba tpeile ho yona a ka ne di ke sebetsa ho yona ke le mo a ke a fuwa motlatsi a kena motlatsi mpa bela ona le lefapha la PR ke nna spokesperson sa ditaba tsa Polokwane ba ke emphasize and no one else to my knowledge. Ke kopa hore re botse mo re tlameha hore re sebeng ba re etsa ditlatsetso date nga ga ke tsena re tla sebetsa jwang beng ba ka hore re ke amakae Ntate mo phatlalatse ke a leboha ke batla hore ke bue taba ena ba re ntumella ba se bue taba. You are pretty much aware I'm very new in the office, and this is the policy issue and the policy direction. We only have one spokesperson. I hope all of you have trained the spokesmanship, and I used to be a spokesman of this department for about 15 years. I didn't have the other one, and public relations. Up to now, we have one assistant superintendent Ntoban. Correctional service in that man, and no one else. And so this is the policy direction. It all. That Mana, I want to that Mana Wuna, Kapamu to you, the Talco, at the Electric. Mirata Tibamu to you at the Electric. Official on Navali, I was Naimu, it's upon the Matimo Pamut, but I was a correctional service. I'm sorry. Pegundovan, assistant superintendent. Here na fair I sing emu. And I hope you know now when I get this at the way. Here na fair, milk here na fair I sing emu. That are interact the media of any form, of any sort.
ha fela go bua ditaba tse nang le lebitso Lesotho Correctional Service tse ding ka nna la bua le ba bang mo ho nang le lebitso leo le buelwa fela ke Phekong Tobane le Matingo Phamotse fihlela hona jwale going forward le tla tseba tlhabalo tse ding ka moso ha eba o ka ba ke re bona ke botsa nang ka tsela pele o ka tsela pele ke botsa rona ntleng ena eo ntate a buang ka nna mo ka mishana na ya ya o kwena le ntate Ntwane fela ba se ba ka tshwara ditaba tsa diphahlo tsa tshangana mme ka mo dina o ile ka ba ne tsa hlaka tsa ba shwabuka ba mo tsheng ba ke ne ba tshile na se re tshangana se ikemiseditseng ba hore ka tsela mme ka mo dina o philetse khale ka taba tsa diphatselatso tsa hore la nna hle ya le moyeng a fe ba sotho bona tshangana ya motse wa kae butse wa kae le tse ding kaofela tjhe di kgola se o di ba se nga go mona pe da do ke ba don't bela na ke di don't bela ke a mo so ka bo mo ile se ka ya be ke a pheda ke Phekong Tobane assistant superintendent le Matingo Phamotse fela ba tla bua ditaba tse buang ka Lesotho Correctional Service from now onwards. Can I come if I go continue I want to tsa le flow a ka fetsa hantle lo so ke na mabaka ka tswa na go ba mfo Okay, ke kopa ke nna ntsa ya ke o bane ne ke fuwe ka molao tokelo ya ho director lekala lena mme a so direct ka mabaka ao ke nahana hore ke a bokeletsi ke a beile mmoho ke tsa ka twelwa. And I don't think I'm ready to share those up to now. Ke mabaka administrative. Me, I don't think I can share ditaba tsa bona tsa administrative, including tsa security. Tseo ke so di hlabolle ka tsela e kgethehileng. But re go tloha hona jwale ha re tswa ka mo na ka ba hore ke a fosa ka pakeng ba ka re e ka nna ba tlo di fetse ka magoro le mo re ka nna bona ditaba tse tse reng hande o patlatsing na ke ne po re na me mo dina ha be ditaba tsa shankana ka tsela eo le letse ka le bokamedi ka pa o bula ya seriti shankana di retse o na mo tshwara le maikulo mo futo wa lo o ntse ke be o bane ona le pela lo e ona le ona o le motho ka policy itse hore mme ka mo dina ha se setsa hantle le wena ka dikamono tsa hae motlong se itse ka pa o bula ya seriti shankana se retse ndate I'm sorry, Shane, it's not the focus of today's agenda. I can come back and discuss that in depth. But ditaba dingata tseo re ka buang ka tsona related to taba tsa rona tsa security, taba tsa rona tsa integrity, taba tsa rona tsa discipline, tse re tlamang hore re etse streamline how we are going to do things. Ke fela botlompe o ile ka hore di dipolo o bone ngaka ya kgetho ya ka jeng o e bone ho bana kula ka bo o e bone ho bana o e bone bana la pala ha ile e rometse wa kula ha ke tsebe ya kula ngaka ile tsang sa bua sitsi le wena o ka nga ke mphumpi wa ka wa check up mo na ona ma itshipileng teng a lla ka mmele o se mo okay fine let me be yes no let me be straight ka dipolo la ka buku from but I will follow Saturday. From head to toe. I can't even now. Bukulo ba hai ke bofeng. Ha o fitla wena tla tsinela o tshwere ke tsebe, ha o fitla wena tla tsinela o tshwere ke leihlo, ha o fitla wena tla tsinela o tshwere to le wena tshwere ke leihlo a ke wena. Ha o fitla wena tla tsinela o tshwere ke mokokoto. We don't know se jang da dipolo but motho e mong le mong a itshupang. Ha motho a itshupa ka tsela e fika pa efe. Le fapha la bo rona la bophelo le etsa sohle tse matleng a rona. Mo attend me ha re ke lakatsa ho attendwa ke ba boikgethelo ba ke ngaka boikgethelo ba ke tlangwa ke molao go dumela se o itshupana le bothata ba bophelo o tla be di ke re nna skampanye melo o tla be di ke na e re nna ndate o bulela ha go le jena o fiye go disa ba go kana se se sa tshanga na le shutu ba tshwa go ya ba langa bopulo ka mo ke le dipolo fela ka ba bangata ba hleng ba sa tshwarang hantle ka khatshang nka ka karetso ba sa tshwarang hantle e yana a re lokise ka gola ke zo ba langa bopulo ke la kena fela o ne ke batla go busetsa mo ha se yena fela kula ke le kwanda ke ba di fite mtombe yes the telling of kineke ka ha re ne re dumelane se go
o tla a ya gabe o tla ya gaba as in divorce Eh. but again re tle re be particular ka eske ga wa bosa tsengata ga kwa la ba mo ke a bona go solo go ya bogago ke ka bona yo hlokomisa ba ka ina ya bonele o a ile nngwe ka ina ile nngwe yes ke go paro ke na ne o dimena ntate le ngata a se ntate di polo fela ku danga ga tshanga le ba ga le fa phala bo rona we are a village like organization ba ba mona tle le go busisana go pele ba izwa ka ga o le ka la bo bona ke na le ditshebeletso tsa bophelo gobane ke mo go phelang batho mme mo mo phelang go ka ba le buku kana le ba ditshebeletso tsa bophelo tse di letsweng pele ke director health services senior assistant commissioner scout ya pela ka ona ba kana le ditshebeletso tsa bophelo tsena tse fumanang ka hare ho dititsa bo bona mo re nang le professional nurses, professional pharmacy technologists, professional nutritionists, professional public health officers ke batho ba hirilweng ke mmuso wa Lesotho tlase o lefapha la tlhabollo ya batho gobane mona mo re phelang re le a village me in a village you'll get sick people, you'll get people who are well, therefore wa utlwahala hore ka go dititsa tlhabollo ya batho ga re na batho ba kulang ya go tata motlhompe o buile ka gore ditsi tsa bophatlalatsi di ntse di fana ka mashano kapa di tshwere ditaba tsa dipholo ka bohlaswa ke ne ke re ke utlwa monga ka bona be ofisi ya yone ka rafa mabitso a ditsi tsa mofuta o jalo gore ka ke difeng tseo tse ntseng di fana ka mashano le gore ditsi tsena di ya laola Lesotho kwana na le shankana se le ngole tse budisa ba ditsi tsa mofuta gore bolemo re rona taba tsa mofuta o tse tlhokolosi tse ntseng di bua tse mapi le motshwaro ya kalafo ya tlosheng yona tsa leshano ntate re sale mothating mo a re so bed le sole leng ke a le bona ke tshehla ke tswa tshenola fela tabeng tsena kaofela go hlaile taba wa bonne le dipholo go so tšhintšhwe tsela ya na phela ka yona ka mono bona is it true gore o na dula le mong at one stage wona bale tše o sa tloswe ka ma le mong o sala le ba bang ka ona ka mo ka ditsing le gore na go na ba le taba ya gore ba tshwarwa ba ke ba gagathwe ka moo bona the recommendations tsa commission na le se di kentse tshebetsong le gore tsona la go batho ba se ke ba qetella ba tshuwa gore ka moo batho ba ka gagathwa e le go se ka qetella ipeta ba jwalo ya bo ga go kore there is a clear sign ya go ka ga setsi sa lona gona le division tse ke di boneng tsa tsena we have been called to get lemona ya ba nenneng go soto ge mane and I go man given there are some officials tse golo tse teng mane CTC but on the other side here the commissioner le batlatsi ba haile lo gona what is happening ka ga setika mo o se botso tsa le go gore ke ne ke dira ka bo mo taba e tsatsing ina ya o petela ke go yo go etsa se phoso up to now ka go ya pele ke ne ka ga office I've enjoyed so much support and I cannot doubt boiphihlelo, discipline and dedication ya ba tlanka ba baholo le ba ba hlahlamang le ba hle ba sebeletsang le kala I don't have doubt o fitela ona jwa so ho twaile da ke tshela gore ha re etsa di press conference e be re di tshwara la CTC phatlalatso ya gore re na la press conference e entswe ke ofisiri e le mohlatlami wa ka ofisiri mme ha e ka go etsa ya ba kutlwisiso yotlhe ya batlanka ba heso ba bangata e ba gore re a CTC mme ba ile ba koloka ba ya CTC ya ba ha ba se ba le mo CTC ka ba bitsa gore ba khutlele kwa empa ke na la bothata ba ho ka se soka magapa ka dinako tse di ke a tseba go ba bang ba lona ke go bane le ne le directly ke ba bang ba rona ya mo ka ditsetsa di ka ipapanyetsa taba gore go na le batho ba bang ba ka tswang tseleng ha rena sebetsa ka batho ba tswileng tseleng mme ha bona batho ba bang ba tswileng tseleng will bring them back to order tlhaloso e phaphatlalatso e re entseng bo rona la mona ke ba tlanka bana ba iso kaofela ba ditsileng ba ile mosamane ne ke ka lebaka la go bane leng hule ha banka for granted gore ke go tshwabela ditaba mo ya di kgothaletso tsa commission di tekuwe o mohlompe ituna golo
mme mohlomphehi tona kgone ho di fetiseditse ho letona le ikarabellang letona le ikarabellang le nkentse le nthong le kgothaleditse hore mohlomphehi tona kgolo a mpe ka ofising eo mohlomong hona jwale mme bohle re tshwarane ka matsoho re mothating wa ho bona hore dikgothaletso tseo di kena tshebetso le bodulo relocation ntate Tshepo Dipholo o la etsa kopo e kgethehileng ka lengolo leo ke nang le lona la diagente tsa hae hore o kopa hore mo a beilweng teng jwale hobane o bona ho le kotsi ho yena a tloswe ampe a fetolelwe bodulo ha se ntho e etsahalang ditsing tsena tsa rona tsa tshireletso ebile ha se ntho e ka etsahalang ditsing dife kapa dife tsa mofuta wa rona lefatsheng empa ka lebaka la boinehelo bo re nang le bona ka lebaka la boithapalatso bo re nang le bona ka pele ho setjhaba sa Basotho re tlositse ntate Dipholo mo a neng a dula teng ka mo isa mo a dulang teng ntate Dipholo ne re mo beile mo re reng it is top of the range mo re ka beang mang kapa mang ka botlhompho ntate Dipholo ke setho sa parlamente le tle le hopola mme motho ofe kapa ofe ha a fihla tjhankaneng re mo etsa classify ho latela the security classification ya rona mme classified ntate Dipholo mme ya baneneng agente ya hae ena ka agente ya hae le lelapa ha ba khotsofalle classification ene re mo file yona it is wrong mohlomong re be re le ga etsa tieto but ke a phatlalatsa hore ke ba ka boithapalatso ba rona re amohela hore re tlose ntate Dipholo mo re neng re mo beile teng ka tlholepho yohle mo re neng re mo beile teng ka boikutlo bohle ba hore re a mo sireletsa mmeleng pelong le moyeng tla ke letsitse mohlala kona ba yeso ha o le ngwana wa motho e mong ya itseng setjhabeng mane o tsamaya o ya sekolong kae o fihla sekolong mono bana ba bang ba sekolo ba o kutla ke re latse hanga tshwarwa hona jwale ka boemo ba ka kapa bahlanka bana ba yeso e mong wa bona a tshwarwa ha a fihla ka mane no a keke a fumana tlhoko tshwareo ye ntle ho ba bang ba ba tshwaruwa ha se ntlha e re ka e discussang ya pele eno e jwalo ke re tla e fumana ka hare ho dikolo tsa rona tsa di-primary le ka hare ho re tla e fumana hohle ka ha mo phelang batho teng mme ka baka la tsebo e jwalo re le ra kgetha hore re be le dibaka tseo re behang batho ba mofuta wa ntate Dipholo ba the security and social classification ya mofuta wa ntate Dipholo mme re mo beile mo ka tlhonepo yohle empa o ile a kopa ka agente ya hae hore re mo tlose sebakeng seo ha re ne re sena lebaka le lenyenyane la ho tsitlallela hore re se ke ra mo beha sebakeng seo a sa se batleng ke re ka mohlolo ile ra mamela taba eo because motho ha ikgethele ona o tshwanetse ho dula ka la tjhanka empa re ile ra mo tlosa ka boithapalatso bohle bo re nang le bona ka boinehelo bohle bo re nang le bona le ka boimamelo bohle bo re bonkileng nako e telele hore re mo tlose moo mme re mo tlositse re mo beile ngwana jwale mme o ntse a phetse hantle ke atisa ke a leboha ntate ke lebitso la ka ke Tladi Makutle ke hlaha PCFM ke kopa ho utlwa ntate Phamotse mohlomong le sebetsa jwang le bo ramolao ba ntate Dipholo ke tjhotjena hobane ha o botsa taba tsena tsa mohlomong tsena tseo bontse hore jwale di hlahile ditsing tsena tsa rona tsa ho phatlalatsa o tla utlwa ke hle ke bontsha hore pejana ba ile ba bongola molaetsa o ileng ba re fa ona o bontsha hore e hlile ntate Dipholo ha phele hantle jwale hona le bophatlalatsi ha ho utlwa ditaba tse jwalo di hlaha ka batho ba molao ha o be bonolo hore ka di dauta tsena di-foresights ha o thwe ha bophelong ha phele hantle ebile e le boramolao o tlo dumela hore e kana ba hlile taba ena ke yona o utlwile ntate hore wena o kopane le yena wa ba mmotsa hore ntate ha o phele hantle wa sheba hore
ha o tswa e tswa letho bele nna le gona gore wena ntate Phamotse le boramolao ba ntate Dipholo e be le a bua ebe ha ba tla ka pele ho rona kapo le wena ha o tla ka pele ho rona tjena ntate re le bophatlalatsi bele be re fumana taba e leng yona hobane taba tsena di a ferekana ha boramolao ba re tjena jwale lona le sitsi le be ya ditaba le re tjena jwale bile hore ke buile le ntate Dipholo ka motsana o phela hantle a ga ntse ke le hantle o utlwa ntate di sia pherekano e jwang hobane ba ngola le bona ba re khona ha bophelo ha pele hantle yanda yanda mokgwa o sebetsang ka ona ke bona tlhompiwa yanda ha ka molao wa motho a tlile tjhankane o mong tswa hae o ba le yena fela ba le babedi ba tota ba le babedi fela mo re sa utlwi nna ba ntse ba bua mo re sa utlwi nna ba ntse ba bua ha re tsebe se ntate Tshepo Dipholo a se buileng le boramolao ba hae empa ka morao re taba tseo di ngolo di hlae re bile le boeti bo bongata ba ditho tsa parliament tsa bohanyetsi le se ka mmusho ka hodimo ho boeti bohle bo re bileng le bona re bile le the chair of chairs empa ka hodimo re bile le letona la rona le re ikarabellang ho lona o kopane le ntate Tshepo Dipholo o mo butsitse jolo ka ha ke re le nna ke mo butsitse ke ena le ntate letona ke mo butsitse ke le mong ke mo butsitse ke ena le bahlanka ba yeso ntate Dipholo o latola ditaba tse ke ka hona ke re nka sebete sohle ke a tisa ke ema mo ke robitswe mang kapa mang ho mengwe sepolesi ho mengwe Interpol ho mengwe bo ga diphatlalatso bo tlami bo ga ditokelo tsa mantlha tsa botho lefatshe ba tlo re phenya maafitebeng hobane ke ga se nnete ditaba tse ngodilweng ke a tseba ho bo ditaba ke tshaka sa ho ke a tseba ho ba ditaba na batho ba ka phatlalatsa ditaba jwang ho fihlela na ke a tseba hore sala ke re sekoto o tsile ka batsiding which is not true and I ka ba ho bua tabeng it is not true a ke so sekoto o tsile ka batsiding toronko empa ke a tseba ho bo ditaba ho fihlela ha ntse ke bua tjena ke ne ke re bo sekoto o tsile ka batsiding toronko ke tseba taba ba batsiding na ne bua ke mang o etsahala not me okay ne le sa hole motho batho ba batlang ho tsebana ke reng batla e fumana tabeng and the records are there ka le wa senda ke bona ke tsona ke se ke tla bona ha ke tholo go ntshonyane re se bile ntse re ya towards the end ke tholo go ntshonyane go tsa Newsday ke kopa utlwa gona from your records la la fumana hore ntate Dipholo na ola ya sitsi sa ka mo go the health facility ka mo ka taba tsa bophelo ka bophelo ba hae putseng ya ka ya bobedi ka gola go gona how do you take Basotho into confidence ke taba tsena tse se di buang hore ntate Dipholo o ntse a bolokile in light of di ka December 2023 ho la etsala an incident mo e leng hore ba tshwarwa per the findings of Mataba Commission ba ne ba hlokofatswe and the findings of that report are not kind to you, so ke kopa utlwa how do you take Basotho into confidence for candidate ntate Dipholo conditions well-being is improper ka le bona ha ke tswe hantle na in confidence e ka ba mofuta of ntate ntsunya ke motho ntate ntsunya ke ne ke nagana hore ha ke itse re mema bohle ba baballi ba ditokelo tsa mantlha tsa botho ka hare ho naha le lefatsheng ka kakaretso ho etsa dipatlisiso tse tibileng ka bophara le bolelele le botikoloho bohle ba taba our doors are open. That is the confidence I can give setjhaba sa Basotho ho lefapha lena la habo bona ditabeng tse
a ne nngwe ne tse rona di ho latela di ba coordina le la fumana rona o la ya health facility mo a isa bobulo ba hae ya o ile di record tsa rona indicates on that people we again like I said we have health services ka ho tsa rona kaofela that the people we tla le getting I mean services tsa rona tsa bophelo mme a ba nkelwa ditshintse ka ntle o tsa go makgetlo a seng lekgetlo le le mo istenga ke makgetlo le o seng lekgetlo le le ya kale wa se di a tshego ke da se nda ke a le bona ke hlola masibo ke tswa Harvest FM ke batla ke fere ka na re phamotse mantsweng a ha butse ntate dipholo olla ka bulo from here to toe letsatsi le letsatsi ba wa ka jeno na alla ka nino ba mantsweng a ha hape hore o itse wena ha o botsa itse ha na go so ke batla ke fere ka bana wa bula ka pa ha okay na mona mo ke dutseng ke fuwa ditlaleho ka ona nda di pholo olla ka ke bontse hore ke ile personally o nda di minda di pholo nda le tse a sena bothata bono bontse thata ba bileng ka bona yo utlwa ka ona le pain mangweleng ana bo bontse there are those things that we didn't got on that mangwele he would be like arthritis. That's what he said. Do ke go ba hore ke se ka kena ditabeng tsena fane ke bokulo ba motho le do migele la bala ha bo fela le ka patala tsa hore go jewa ke ga ba ba ona le sa lileng ka sona ona le sa lileng ka sona ba tlo ha ku ile ka ho twa ntate wa go ba re hlakise tabe ditlhalo ntwe me mona go re o tlile ntate dipolo ha re a o tlanda ntate dipolo a o twa o phila phitse hantle a sa o twa ke tabeng e ile ka hlalosa taba e ka le ba bona e tla kila jeng nda that is why ansengaya se la na jwa nga ke mo tsaya ka ntse di ka kana a ke senya go na o la taba tse ding dimbaka tabeng se ka pa re ka re di me ya gona e ba reng la para bole ka khatlwa nga ga ha ke re ke la para ke jo go etla le tla le yona ba re bona nga ga ha ke jo ke tla le zile la pa mo itona I think we can go to the family and ask, because now the professional is in this case. Chedan that you are handling that hagitsi na ni tlaleya ne di tsobaneng I maintain hagitsi bina go baneng batho lo jwa ne hagitsi bina go baneng batho lo ditaba tseo ntate dipholo ena re bua le ena a di tlola bakeng sa poneletso why did you hold the joint press conference because le bona ba ka nna ba bua ntwe fapaneng. What you were saying? Okay, we don't work like that. Okay. Yeah, we don't work like that. That's how they work. Le ha you bona nda di polo o se mo dumella o mona a le mo fela re sa ke taba tsa bona tsa hae ka bona le nda di polo le magotla ha se tsa rona ho ha le ha re ka ba ga ditseba ha se tsa rona together. So re le wa sepa botse ke bona ka re fetiti ha ke go jalo go mmele wonda re fetiti o tloga no le bila go re kopa go re le boebeng ba ka go tlolo re le go lona media house na bo yena yo re le tshenta ba tsena ka pa ga le kopa ngwa le ka nnete ka le sotiele so to be told le sotiele so but it was worth it. Bani ba rona ta bene se ke la dile hago le bwa go loka ka wikitya so ba lona and we vote for re tla go di fitisa di le tsena tse ka ha re di fuwe mme ka di tutle ke tsona tsena fela ya le bua ke kopa hore e tempere a mo ile tsela dimba ka we se fa mo tsa tla tswe le dimba ka re ba sala mo ga tsena tsenyane tsa di lo di ska tse di bua le